Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama si Kamejo Muhammad Yusuf. Si mengenai anjak panggungan patunan sijo ialah berjudul Garisan Jak Tuhan. Assalamualaikum, salam pembuka cawo, salam pembuka cawo, mahap jamo say umum, sikam nupang nyerita. Mahap jamo say umum, sikam nupang nyerita. Cerita ugi di dunia dipikeun ulun tuha, dipikeun ulun tuha, bapa kalapah meno kang ngadep say kuasa, meno kang ngadep say kuasa. Sedih teman bagian garisan say kuasa, garisan say kuasa, lamun kamejeng sayan kami leuy jak mata, mejeng sayan kami leuy jak mata. Miwangnya dilem atei ngeunah kaban serunda, ngeunah kaban serunda, bapa ka makolageuy kagu badan sija, makolageuy kagu badan sija. Inganya cawo bapa waktu yo lagi ugi, waktu yo lagi ugi, lamun wat bakecipa sapenkeun kaban adi. Lamun wat bakecipa sapenkeun kaban adi. Uri sangun kasusah sekali makolageuy, sekali makolageuy, lawa lulus sekolah kadipi abi mateuy, lulus sekolah kadipi abi mateuy. Jaluni jamo mama
ikamunyan pawagay, ikamunyan pawagay, nedes badan jo susah kemaman jauh dinai, badan jauh susah kemaman jauh dinai. Ikam sana sai raga sai tuho ana mulai, sai tuho ana mulai, kakelai uri susah kalau pai dapet sanai, uri susah kalau pai dapet sanai. Apai lulus sekolah kadipi uni danai, kadipi uni danai, sai nutut ikam sekolah tano kang ngadepi lahai, ikam sekolah tano kang ngadepi lahai. Bapa sangun mak lagei, warika medak dinai, warika medak dinai, si jo sangun peretei, cubaan jailah hei. Si jo sangun peretei, cubaan jailah hei. Berdoa pai di Tuhan, ku panjatkan lem doa, ku panjatkan lem doa, kalau ngemi kemudahan ikam jadi anak Tuhan, kemudahan ikam jadi anak Tuhan. Mama hadang miwang lagei, unyan radu suratan, unyan radu suratan, abi unitian sai dinai, kalawat ke lapangan, tian sai dinai, kalawat ke lapangan. Mahap jamo sai nengai, unyan di kanan kirai, unyan di kirai kanan, cerita si jo aslei, cukup 3 sekian. Si jo aslei, cukup 3 sekian.